Kaunti-inĩ ya Meru, imenti ya mũhuro, bamĩrĩ ya Faris Karani ĩratarĩria kĩgirĩko kĩrĩa gĩatũngirio mwendwa wao ũrĩa kũrerĩkana warathirwo na akĩgurario kũgũrũ nĩ abithaa wa borithi. Kama ni serikali ni tujue tupate haki, ndugu yangu apate haki, na kama kuna makosa alikuwa amefanya, kwa nini ule askari hakufuata sheria? Aidha amshike amweke ndani, sheria muadhibu kulingana ile makosa amefanya. Inaonekana huyu askari sasa akipewa atabunduki, next time atakutana na mtu mwingine ampige risasi. Na sijui kama sheria iko ya askari mkibishana kidogo anachukua hatua kupiga risasi bila kupitia kwa sheria, sababu Kenya iko na sheria yake ambayo inafuatiliwa. Kũringana na Faris Karani, aumĩte mũciĩ arorete bengi-inĩ ĩmwe, no abithaa mũrangĩri wa bengi ĩyo akĩmũgiria kũingĩra kuona ndekĩrĩte mask. Akaniambia nirudi ninunue mask. Kaenda nikanunua mask. Kurundi akaniuliza unajua naweza kubeba nini? Nikamwambia what the issue, mbona uvai mask, huwezi ingia bank bila mask? Nikamwambia si nimenunua. So akaniitisha kachai, nikamwambia acha niingie nimalize shughuli yangu nitakupata. Karani augĩte abithaa ũyũ nĩ kũmwĩtia amwĩtagia ihaki na thutha wa gũkararania kwa ihinda nĩguo arathũkirie rithathi. Nikajaribu nikamwambia mambo sitaweza, siwezi pata 1,000. So mimi nikajivuta kama nataka kuenda. Kaniambia unataka tuone nani ako na nguvu kuliko mwingine. So mimi after hapo nilisikia tu sauti. No mwena-inĩ wake munini wa komanda wa imenti ya mũhuro William Maronga augĩte abithaa ũyũ arathũkirie mũcinga na njĩra ya mahĩtia. Wakati alikuwa anataka kucross the road, ikawa kuna gari lingine imekuja ya masiwa. Askari akaona hiyo gari inaweza kanyaga yeye kwenda kumfuruta, na hiyo mtu akaona ni kama ameshikwa, ndio alipiga askari kofi. Kutokea pale askari akasema akataka kujua kwa nini amepigwa kofi. Wakaanza kufurutana pale. Askari alikuwa na bunduki. In the event of struggling, risasi ikawa imeponyoka ikapiga chini, kumbe imepiga huyo mteja. Kutokea pale ikawa ameumia. Kũringana na ndagĩtarĩ wa thibitarĩ wa Consolata, kũrĩa Karani ararigitirwo, rithathi nĩ mũgurarĩtie kũgũrũ na egũthiĩ na mbere na gũikara thibitarĩ nĩguo athũrimwo na kinyi. Mfupa ilivunjika, so risasi iligonga paka mfupa, so mfupa ilikuwa imevunjika zote mbili za miguu. Kupona itachukua muda mrefu kidogo, lakini we are hopeful with time ataweza kutembea. Ruhonge rwa gũthũrima motungata ma borithi rũrĩtio rũthũrime na kinyi maabithaa arĩa marahũthĩra hinya mũkĩru ũtungata-inĩ wao. Angĩribotera Inooro TV, Gĩtũ Wangari Maria wa Mũigana.